Historiografija je u Bosni i Hercegovini prošla isti put kao historiografije u drugim susjednim zemljama. Put od pripovijesti do ozbiljne nauke bio je vrlo trnovit, možda kod nas samo malo teži nego drugdje i traje možda duže nego što je to trajalo u drugim susjednim zemljama. Šta je ključna boljka bila te historiografije? Bila je zapravo politizacija, uticaj politike na razvoj historiografije u Bosni i Hercegovini kako u vrijeme socijalizma, tako i u ovo postsocijalističko doba je vrlo veliki i on zapravo suštinski određuje i otežava razvoj istorije kao nauke. U vrijeme socijalizma naša historiografija je bila prilično puno ideologizirana. Ona je često pisana u skladu sa ideologijom, ali ne i u skladu sa činjenicama. Jednako kao što je historiografija u ovom postsocijalističkom razdoblju također ostala i razvija se pod velikim utjecajem politike, s tim da su sad temelji te ideologizacije i te politizacije historiografije zapravo promijenjeni. Umjesto klase koja je bila ideologije komunizma kao temeljne odrednice ideologizacije historiografije u vrijeme socijalizma, danas smo dobili nacionalizam i naciju kao temeljno obilježje koje određuje i otežava razvoj historiografije kao nauke. Nekada je istorija klasne borbe zapravo tretirana kao ključni sadržaj čitave naše istorije, a danas je zapravo istorija nacionalne borbe tretira se kao ključni sadržaj naše istorije i jedno i drugo zapravo predstavlja neku vrstu politizacije i ideologizacije historiografije i kažem otežava razvoj istorije kao nauke. Nije to samo obilježje Bosne i Hercegovine, nego to je obilježje i drugih historiografija u regionu. Drugo pitanje koje se često postavlja je da li mi trebamo pisati svoju istoriju i zašto nam drugi pišu istoriju. To je naravno vrlo problematično, ja bih rekao posve krivo postavljena teza da samo mi trebamo pisati svoju istoriju a znamo da se evo i kod nas u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme kao i u regionu upravo ta teza nameće kao ključni izlaz iz našeg istorijskog zapleta. Dakle, neko uvjerenje da ćemo sada mi, a ne drugi, pisati našu istoriju. Pitanje udžbenika je naravno vrlo važno pitanje i udžbenici su uvijek neka vrsta kompromisa između historiografije kao nauke koja u principu ne poznaje nikakve kompromise i onoga što vladajuće političke elite žele kroz politiku povijesti promovirati kao vrijednosti savremenog društva. Naši udžbenici u Bosni i Hercegovini pate od podijeljenosti, etnocentričnosti i u tom smislu dijele sudbinu srbijanskih i hrvatskih udžbenika istorije, odnosno udžbenika istorije u regionu. Ali zašto su udžbenici istorije važni? Važni su samo ako pogledamo da su, i ako postanemo svjesni činjenice, da su recimo 90. godina paralelno sa ratovima koji su vođeni na našim prostorima i paralelno dakle sa vojnim operacijama nastajali i novi udžbenici koji su pisali naši istoričari. Nije zadaća tih udžbenika bila da promoviraju neku novu povijesnu istinu, nego je zapravo zadaća bila da kroz narative u novim povijesnim udžbenicima zacementiraju postojeće političke odnose. Mi znamo da su u Bosni i Hercegovini udžbenici danas najvećim dijelom podijeljeni po etničkim šavovima kao i mnoge druge stvari koje su podijeljene u našem bosanskom društvu. Ali također vidimo da tu postoje neki prijedlozi šta sve treba ući u udžbenike istorije i kako i na koji način treba kroz udžbenike istorije prezentirati ili predstavljati i poučavati, pogotovo kad su u pitanju neke teme iz najnovije istorije, poput genocida u Srebrenici, ubistava djece u ratu ili opsade Sarajeva. Šta tu možemo vidjeti? Možemo vidjeti da se ta pitanja o tome na koji način njih razmatrati u udžbenicima postavljaju uglavnom pred neke političke ili parlamentarne izbore. Kad prođu izbori, o tome se uglavnom manje ili više
više ne priča. Šta to znači? To znači da političke elite zapravo ponovo kroz udžbenike istorije i koriste udžbenike istorije i koriste istoriju uopće u svoje političke svrhe. Ja mislim da je izlaz u tome da udžbenike istorije također pišu isključivo profesionalni istoričari, da u udžbenicima istorije više ne može biti i ne smije biti nikakvih tabu tema, da se o svemu što se desilo u prošlosti zapravo treba pisati i u udžbenicima, ali naravno treba naći način na koji se to može i treba prezentirati djeci u skladu sa uzrastom dječjim, da li je to osnovna ili srednja škola. Drugo pitanje ili posljednje pitanje koje je tu, mislim, ključno, koje je vrlo važno je deideologizacija udžbenika. Ja mislim da naši udžbenici bi morali biti ne samo ogledalo savremenosti, što oni zapravo jesu, ali oni moraju biti prije svega prozor u prošlost, ali prozor kroz koji će djeca vidjeti prošlost ne samo u vlastitom dvorištu i ne samo u nešto širim, dakle regionalnom dvorištu, nego taj prozor zapravo mora otvoriti djeci pogled u svijet. Dakle, naša historiografija i naši udžbenici istorije moraju biti okrenuti ne prema nacionalnim ili državnim okvirima, nego zapravo biti otvoreni prema svijetu.